Munas hermanui, watihmanta kay estudiuan ñawpajmanpuni ririsun kusirikuni manchaita porque ashka runa uyaririmusan kay leccionesta y ashka runa kausayninta señorman entregasan chay hatun kusikuy kay lección piparrarisanchis ajnata nispa el pan y el agua de vida maypichos yacharisun kay lección pi imaynatachos noganchis hermanos hina sumaqta kallpacharikunanchis tiyan ujuan ama kay desánimo tentación ma urmananchikpaq tal vez ashka runa saqayta munasan iglesiata ashka runa karunchakuyta munasan señormanta kaypi karisanchis paykunata animarinanchikpaq qhawari munas hermanuy chayta parlarinanchikpaq yaykurisun kay éxodo hatun t'aqaynin 15 huch'uy t'aqaynin 23 maypichos niwanchis ajnata el agua amarga ajnata nin y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Munas hermanuy, kay israelitas los isrango kay Egipto yachtamanta mancha y kusikuywan. Zikusrangu ñawisniwan imaynatachos Dios librasa kay egipcios manta maypichos paykuna rikusranku kay gocha iskayma partikusqa nigi chayta paykuna pasarisqanku chantataq takirisqanku yampi manchay kusikuywan karisqanku pero sin embargo munas hermanuy yampi nin yaku faltasqa mikhunamantaqa awantasunman pero yakumantaqa mana fácil awantasunmanchu yaku faltastintas paykunaqa nin quejakusqanku nin nisqanku Moisés imapaqta orjomuayku kay ch'akiymanta wañusaykuña kay desiertupi bueno murmurasqanku nin malta Moisespaq parlasqanku nin y Moisesta bueno llakikuytawan risqa horas nisqa Señor por favor kay llaqtaykita qhawarikuy Señor ama qonqarpuwaykuchu imatatas ruayma kay yaku miski kanampa porque kay yakuqa anchita chikamillay k'ara mana tomakuyta atinchu bueno entonces Señor tasnin haqay kunkichu haqay sach'ata chayma urmayuchimuy y chay sach'ata misk'iyachinqa yakuta Moisés ta rin urmachinku sach'ata entonces chay sach'ata misk'iyachin yakuta munas hermanuy imatas chay sach'a kanma sabes chay sach'a Jesús kay apatapi tiyan kawsayninchis k'ara amargo llakikuy tiyan waqay tiyan nanay tiyan wisananay tiyan umananay tiyan malas noticias tiyan k'ara chay chawpipi Jesucristo misk'i pay misk'iachima kawsayninchikta chaymanta evangelio parlan evangelioqa mana ninchu qan Señor ma kawsaynikita entreganki chayqa ni ima faltasunqachu mana chaytachu evangelio nin evangelioqa nin hamuychis llakikuynisnikichikwan waqaynikichikwan hamuychis noqa musuq kawsayta qusaykichis noqapi creenkichis chayqa imapis hamuchun qankunaqa hatun suqwanpuni tiyarikunkichis chayta Señor niwanchis ima llakiypipis imapipis noqa qanwan kasa ajnata niwanchis chay Diospaq promesan k'arachu kawsayniki kasan laq'achu kawsayniki kasan Jesús misk'iyachinma chaypi rikusqanku kay israelitas Diospaq milagrunta hamuy Señorma payma entregay kawsaynikita yahllatataq paypiña kanki chayqa siga kallpachakuy oraciónwan 15 kutita orakuy sapa día mana mikhunaykipaqchu nitaq desayunanaykipaqchu nitaq almuerzanaykipaqchu nitaq cenanaykipaqchu mana chaymantachu parlasayki chayqa oración kanampuni tiyan 15ta orakuy sutiamuptin kama orakuy mañakuy tataykimanta agradecekuy tataykita yahinallatataq qusqan día orakuy wasiykita punkuyta wisq'iytawan orakuy ich'isitaq inti yaykuptin kama orakuy Señorma yahnata kay kawsaynikiqa hermanuy t'ikayarinqa misk'i kanqa kawsayniki imapis pasachun kawsaynikipi kawsaynikiqa misk'i kanqa chayrayku munas hermanuy kunan nin el pan del cielo kunanta chaymanta parlarinanchikpaq kay éxodo hatun t'aqaynin 16 huch'uy t'aqaynin 15 ñawirisun ajnata. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron,
unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan de Jehová, os ha dado a comer, es el pan del cielo. Hagay desierto yahtapi. Mana yakukanchu, ni tampoco ni macanchu. Halpaya, 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 halpaya. Entonces, chaypica israelitas purisarganku. Entonces, bueno, mikunanku tukurpakosqa yargayniyuq ñakarganku, pero Moisés hanirqa aysnata chay ch'isi kunan ch'isitawan puñuyuychis q'epaqarinpaq Diospaq milagrunta rikunkichis. Pero a veces desesperaku un pueblo nin mana kunan pun mikhuyta munayku Moisés nin mana tranquilo q'aya Diospaq milagrunta rikunkichis. Chay ch'isi hina yargaywan puñukapusqanku q'ayantin diatas nin pampaqa nin zit'i hina kasqa nin yuraqlla. Entonces chaypi runasqa tapurin imataq kunankayri. Moisés nin ahinata kayqa cielomanta kay t'anta kay pampama horq'amun. Wow, munasqa hermanoy nisqanku imaynatataq kayta mikusaykur imataqri. Moisés nin ahinata kay t'antata Dios kachamuq qharichis mikhuychis wayk'ukamuychis tukuy imata kaywan buñuelos ruwankichis, pasteles ruwankichis, mikhunkichis desayunopi kayqa tukuy imaymana saborniyuq. Entonces nin kay kulandruq muhun hina kasqa nin chay t'antaqa pampapi ashka chayta uqharitawan paykunaqa apaq kanku wasinkuma wayk'umuq kanku mikhuq kanku tortillasta nin tukuy imata ruwaq kanku nin. Y chantaqa nin sapadiya waq saborniyuq karqa. Mana kikin sabornillayuqchu hermanoy. Entonces chayqa pan del cielo. Munasqa hermanoy 40 watas israelitas Diospaq milagrunta rikurqanku, Dios alimentarqa 40 watasta. A veces imanchik faltaqtin pacha noqanchayqa desesperakunchikña imata noqa mikhusari pitaq wanqari. Bueno, desesperación mayaykunchis. Pero kaypi Diospaq palabran sut'ita niwanchis kay pan del cielo, cielomanta nin poder, gloria tukuy ima hamun. Mana noqanchis desesperakunanchikchu tiyan. Paykuna masqaq kanku domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes nin paykunaqa masqaq kanku kay manata hap'itawan wasinkuma kanku sapa paqarin. Chay mana niyki haqay cielomanta pampamu urmamun. Chaytaqa mana q'ayantindiyapaq hallch'anankuchu karqa. Q'ayantindiyapaq hallch'akanku chayqa khuruyapuq. Sapa paqarin paykuna zinanku karqa pallaq. Pero nin kaypi Diospaq palabra nin paykunaqa nin viernestaqa nin sumaqtaña preparakunanku karqa nin iskayta dobleta recoginanku karqa. Dobleta pallananku karqa. Porque sábado mikhunankupa, sábadoqa mana señora kachachimuqchu porque día de descanso karqa. Kaypiqa niraq Moisés 10 mandamientos hapisqachu. Niraq kaypi Moisés 10 mandamientos tablas hapisqachu. Paykunaqa yacharqankuña kay sábado Diospaq diyan kasqanta. Porque creación piña kayta paykunaqa uyarisqanku. Creación mantaña kay sábadoqa hamun munasqa hermanoy. Haqay hanaq pachapi imadiyataq Diosta yupaychasun yachankichu manachu. Bibliaykita masqarimuy. Isaías hatun taqaynin 66, huch'uy taqaynin 22 y 23. Chaypi niwanchis haqay musuq cielopi, musuq hallp'api nin Tata Diosta yupaychasun sábadomanta sábado. Chayrayku munasqa hermanoy, Diostachu yupaychayta munanki o kay mundo nisqantachu. Chayrayku kunan ñawpaqman risun ahinata nispa la peña de Horeb. Maypichus kaypi Éxodo hatun taqaynin 17, huch'uy taqaynin 6 niwanchis ahinata. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Munasqa hermanoy, kunan paqarin orakusaykiqa mana q'ayadiyapaq sirvinchu. Sapadiya sapapaqarin orakunanchis tiyan. A veces runa nin imaginata, no orakusani kunan día q'ala semanapaq, mana chay kanchu, sapadiya. Ahina inti yaykun, inti luqsimun, inti yaykun, inti luqsimun, ahinata noqanchikqa sapadiya musuq día noqanchikpaq. Chayrayku nin día mana orakunchik chayqa nin día pierdesqa. Chay día nimapaq sirvinchu. Pierden chay día. Entonces, kaypi
rikunchis nin faltasqa kay yakuñataq watimanta faltallasqata. Munasqa hermanuy, Señorma kawsayniki entregankiña evangelio piña kanki. Chay yampi imapis faltamanchu ari watimanta yaku faltallasqata. Kay Diospaq llaqtan siga dudasarqa. Manapuni Señorpi tukuy songo creesqankuchu. Chayrayku munasqa hermanuy paykunaqa hatuchis llakiykunasta rikunku. Tumpitawan ñawpaqman risunkunan maypichus nirillawanchikta un buen consejo. Moisés sayk'usqaña kasarqa. Kay Israel kaypi qhaqaypi mana ruwankuchu, kaypi mana ruwankuchu. Moisésqa q'ala sayk'usqa. Entonces chaypitaq suegronqa hamun nin hinata Moisés. Suegron karqa sutin Jetro. Nin hinata Moisés. Rikuyki llakikuypi. De una vez kay llaqtata kay runasta divide 1000manta, 100manta. Dirigentesta churay sapa ninkuma. Y Moiséstas nin suegronta kasusqa. Kasusqan raykutaq nin payqa astawan tranquilidad niuqña kasqa. Qhawari, Jetroqa mana israelitachu karqa. Moiséspas testimonionta rikuytawan Jetropis convertico. A veces no llega Bibliallawan runataqa ninchis ahina nin, pero mana testimonionchis sumaqta rinchayqa, entonces mana chay walejchu kallantaq. Munankichu familiares niki evangelioma hamunankuta, Señorma chimpa munankuta, chayta munanki chayqa usumaq testimonio tagoy. Imataq testimonio kasqa usumaq kawsay, noqa usumaq kawsayniyuq kanaytiam. Porque Jesusqa ima testimoniotataq hawarqanchis, Jesusqa sumaq testimoniotataq hawarqanchis. Pichus llakikuyniyuq kaqtaqa Jesusqa yanapamuq, pichus waqasaqtaqa niji imaman waqasanki, pichus mana mikhunayuq kaqtaqa yanapaq. Entonces chay karqa Jesús, chay testimoniota Jesús gosunasma. Munasqa hermanoy, entonces buen testimonio kanantia noqanchikpata runasta convertinanchikpaq yaynallatata Diospaq palabranmanta parlananchikpaq. Kunan munasqa hermanoy ña tukuchinanchikpaqña kaypi niwanchis aynata el pan y el agua de vida. Kaypi San Juan hatun taqaynin 6 huch'uy taqaynin 51 ayna niwanchis. Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré vida al mundo. Kaypi nisan Jesús, no akane nin t'anta. Noqamanta mikhunkichis chayqa nin kawsayta tarinkichis. Noqataq kay cuerpoyta gozani kay mundo rayku, munduta salvanay rayku. Mana Jesusqa kay munduta condenaqchu kamun, sinoqa kay munduta salvaq. Chayrayku munasqa hermanoy, kaypi niriwanchis 1 Corintios hatun taqaynin 10 huch'uy taqaynin 10 manta 12 kama ihnata nin. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mira que no caiga. Dios paz palabran kaypi niwanchis amagankunapis murmuraychikchu, amagankunapis quejakuychikchu. A veces tukuy imamanta qankuna quejakunkichis. Nin kaypi Dios paz palabran ama murmuraychikchu. Imataq murmurana, chichinakuna. Moisés liderazgun apasarqa. Chaypita nisawan kay Moisés qhasipa hurqumuwanchis, kay Moisés wañuyma apasawanchis, kay Moisés. Pero mana ni nisqachu Moisés, a ver, tumpitata willariwayku, imaynataq kaykanqa. Moisés nima karqa tranquilamente, Dios kayma pusamuwanchis, Dios paq poderninta kunan rikusun. Pero paykuna chayta ninnankuta Moisestaqa, Moisespaqqa solo chichinakusqallanku. Entonces kaypi nisawanchis Dios paq palabran, ama qankunapis chichinakuychikchu. Runa masisniykichikmanta, a veces ajina pastor, ajina, tukuyma ajina. Pero sin embargo nin chayqa nin wañuyma apawasun porque chayqa diablomanta hamun. Munasqa hermanuy,
Charayku kaypi nin ama kankunapis chay chichinakujina wañunku ahinata wañunaykichikpaqa nin ama imastapi chichinakuychikchu chayqa chismega llakiyma apawanchik charayku mandamiento nin no hablarás falsos testimonios contra tu prójimo. Kay mandamientoqa wañuchisawaqpis suwakusawaqpis kikillantaq. Entonces munasqa hermanuy kaypi nillawanchiktaj kayqa nin qillqasqa nin ama nuqanchis urmananchikpaq kay tentacionpi. Yahnillataq nin pichus allin firme kaqqa nin waqtataq urmasawaqchis, waqtataq imata malta qhawasawaqchis. A veces runasqa Bibliataqa apayachanku condenanallankupaq ninankupaq ahina payqa mana kay payta ruwanchu, mana haqayta ruwanchu. A veces chayllapaq Diospaq palabranta usanku. A veces wakin hermanos iglesiamanqa chayta qhawaqlla rinku. Hermanoy waqtataq kay tentación urmasawaq. Señor munanqan kusikuypi kanaykita, hatun sonqoyuq kawsakunaykita, yahnallatataq Señorta makisniykita ojallitawan suyakunaykita. Chayta munan Señor ninchis. Munasqa hermanoy, entonces yaku faltanqa, t'anta faltanqa kawsayniykipi chayqa ama wanrapaychu. Chay yaku chay t'anta qawan sapadia kawsasan y chayta Jesucristunchis ama wanrapaychu. Runa masiniykita Señorman apamuy. Yahnallatataq pichus onqosqa, pichus tal vez qhawmusawan hospitalmanta, o tal vez pichus llakiymanta qhawmusawan chayqa ama wanrapaychikchu kay video orampi escribirmuychis niychis orapuay noqapaq orapuay y noqa siempre orasani. Yahnallatataq hermanoswanpis orasayku. Munasqa hermanoy maypichus kasanki chaypi hatuchis bendiciones qanpaq kachun. Yahnallatataq kay yaku y kay t'anta Señor Jesús ninchis. Bendiciones.